Mu gihugu cy'u Burundi umugore afatiwe mu mujyi wa Ngozi afite umurambo w'umwana we Murivarisi. Mu mujyi wa Ngozi mu ntara ya Butanyerera hafata umugore mu kigero cy'imyaka 20 bikekwa yuko yishe umwana w'imyaka 2 maze akamushyira mu Varisi. Aya makuru byavuzwe ko yabaye mu gitondo cyo kwa gatandatu tariki 28 Werurwe 2026 aho abaturage baturanye n'uwo mugore aribo babonye ibyabaye bakihutira kumufata no kumushyikiriza inzego z'umutekano. Amakuru atangwa n'abaturage avuga yuko uwo mugore yaramaze kwica umwana we hanyuma umurambo akawushyira mu Varisi akayifunga mu rwego rwo kumuhisha. Bamwe mu baturage bavuga yuko batangiye kugira amakenga ku myitwarire ye ari nabyo byatumye bamukurikirana kugeza bamufashe afite iyo Varisi irimo umurambo. Polisi yahise imuta muri yombi itangira iperereza kugira ngo bamenyekane ukuri ku byabaye, icyateye uwo mugore gukora icyo cyaha ndetse n'icyatumye atekereza guhisha umurambo mu Varisi. Ubuyobozi bwahise busaba abaturage gukomeza kugira uruhare mu kwirinda no kurwanya ibyaha, batanga amakuru ku gihe igihe cyose babonye ibimenyetso by'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi kugira ngo bikumirwe hakiri kare. Ngaye nguko rero bino bintu bikaba byabereye mu gihugu cy'u Burundi ahitwa mu ntara ya Butanyerera. Babwirana nyiracyari Obi na ingini Obi Time News muri Butanyerera. Obi Time News.